Мына бул жерде салышып жүрүшөт. Азыр Реже Акман теже, Нурман теже волейбол ойношот азыр. Ким жакшы ойнойт экен? Адил Палбан топ алып келди. О! Чапчана! Барып келгиле. Туалетке барып кел. Адил Палбан ойноп жүрөт бу жерде. Адил Палбан. Каяка сен? Bir көк çöpкө барып албапсыңар де, кандай ойнойсуңар? Көк çöpкө барып албайсыңар? Ойногула. Gel. Bas şuraya. Cenge basın. Cenge tamam kaç bulur. Haydi da. Karta oyun başladı bu yerde hazır. Yana çempion kim oldu? Rasul sen boldun mu? Az Jeste çempion boldur birinci janagıda. Hazır emin görüyoruz hazır. Reşaşip Azamat hazır emin başladı ha. Açılandım var. Açılandı başladı. Kuralbek başladı buna jengilgendir. Büt. Ama karta başladı. Kartanı Karta oynaşıyor hazır. Mesela Karga değil mi? Ben de Однократный чемпион болып тұр десті, аз двухкратный болып кетпесе болды. Ана, чемпиондық жананын көрсетіп отатыр сразу. Адил Палбан, не болды саға? Кім ұрышты сені? Айтшы. Адил Палбан. Şorponu başladı, yetti saldı, buna otun güyüp atat. Top oynaşıp atat. Top. Bu yerde. Чыңгызхан менен Данил берде oyun ойношуп атат бул жерде. Мына Аян агам не болду? Аяна ыйлаба. Аялете мына жүрөт бул жерде. Конфет алып алыптыр. Конфеттин сонуңгу. Сен видео тартып тартчы. Тартып эле кой мени. Мына үчөө oyun ойношот. Мына Эсфиран тартып койдум. Качты Эсфиран. Мына бул жерде Майрамбектер топ ойноп жүрөт. Мына волейбол ойноо. Ана Акман. Мына кызым келди, мен ойноюнчу деп тур. Кызым каяктан келдиң сен? Мына Суламита.